Sangtam Lihla Abadong Para Yuse Khristan yuse sa hiyohcho kang sipa thanya June Tharemajang nyümong Sangtam litroti abam la kecho monong palile Sangtam Lihla yang kong marore nang lang Abadong Para Yuse Khristan yuse sa isada majuchipa linong Sekeling Shishenong Mavare nang la Sangtam running tang akang che yuse sa majuchipa linong Tura Jambara Pika Ihsa na bapapa leja ba tsang mapa da akang lenong Shutsa anala Ihsa nyeche mangupa lenong Lili surola ambalichi mangupa lenong Tabadong ba Yuse Khristan akang che yuse atsa Ihsa tura sekeling kuna Thare taku thare ke kang Jun thare maja nyümong Sara yang tong la Hiba yuse hiyohcho kuna Chengelang Sangtam rekang Nyeche chako Hining tang tsara bakang aning se Ahichi aticha malachare Kang maku hiba nyümong Kristana Sangtam rekang Nyeche chapa nyümong ako nang United Sangtam Baptist Litroti Ashimako Poki Litroti Apamla Hiba nyümong Abadong bakang aning se chona Abine Ihsa akang la tunguchichong Abine Ihsa akang la Tukada nyeche hiro chachong Lili suro la ambalichi hiro chachong Makuyang chi liya bala Krista Amna yang chino ningta Angi che chachong Tura Jambara Peka la Angu ambate malichong Ta ata Krista yang sa Ihsa yang rocho kunam Ihsa kyang Aki ambate alimi azike angiche Ihsa kyang chapa ningtang tsara ba kyang aning se chona mongre amai Sangtam rating hiba nyümong hi khatupinda angemayang Sangtam ra ningtang Sangtam ra da tsara ba kyang aning se chanong ati khyung pa nyümong lile hatsai kong litroti abamla palong wuching wayang atong lenong sa kole litroti abamla palo Kuki sata atong lenong sa kole Tahiba nyümong Bekaki kya kyona Tsarang bana Sangtam ra limila Abadong pa Khristan yuse za Hiro socho ningtang Aning se chona Ihsa bam na tangkita na kyanong Te atong te lile Hatsai kong Hiba nyümong hi Abam na Litro na Tapche ronam cho te arong Ihsa abam na Ihsa kocho shatam Palo kuki ningtang Tsara bana chengelang naru kuki kang Tu chingi layo pachakong Hi Krista na nguchu cho balile Hatsani da aning se chona Tangkita na atsa kyanong Apam te che chore Chakang kang June thare majachang Saturday Changsika nyümong dating ko Atsai ko hiba changsika nyümong la Ihsa Balu Litrona Tapche baba katoi kalab lirong Hiri tapche la Ihsa bam na Ashipalong shipalong na Tangkita na yuna papa cho lipa hiri cha chake na Nolam atsa kyanong kichire 2025 kang Ihsa Yuspla Mission Day nyümong Nating kiza iirong ko na Mati mayang Magyapat tharo chay na chake na Hiba tapche za Litroti apam kyang chala chakom Hatsai ko hiba nyümong hi Ihsa apam na Tangkita na atsa kyo na Iirong ako yopa yucha chake na Ihsa peka kikya limi hilalite Abadong pa kanglang ivara atsa chanong Peka kikya cha limi hilalite Abadong pa na tsipa Yuche pa api mono chanong Peka kikya cha Ihsa limi hilalite Abadong pa na tuning tang Ihsa ngemke chachong Hiba hi nguchizang Ihsa bam na Dike nguchino ning tang Litroti apamte chechore Sanyara tina na kona Mongkong dike ratina Khe khata nolam kyacho kunam Hiba mission week hizam Angemayang amwano ngunong Hatsapa na tingke zang Litroti na Lam chung chung checho kyo na Mayurati apam na Hiba la za Rata na nolam kyanong Tsaramba ning la ko yucho ning la Chechore Sangtam rati Makya makong papa la Katoi la liyarong
hipa nyümong hi Sangtam running tang nye che chapa nyümong le aje ko pe kha ki kya isa pam na tang kita na khana khonda zitu ning tang ke June 14 lirong hipa nyümong ning ta isa pam na tang kita na ying na khonam hipa yuse ko isa literally ko Sangtam ba yure tia pam te che chore tsara pada apam mawachang amen